Senyora Cecilia Teun, Husi Aldea Nitibe, Bairro Poasbot, Suku Usitaku, Posto Administrativa Nitibe. Hato ni preocupação com nova promessas neve e a tempo política. Militantes Partido CNRT iha Aldea Nitibe Suku Usitaku Posto Administrativa Nitibe Oekusi Raiwa. Fakar sai segredo Partido Nian iha tempo política. Manipulação idene husi estrutura política neve destacado iha Posto Nitibe Oekusi Raiwa. Mai beto ikus na realidade bosok det inam faluk sira atunune vota tuir CNRT. Katak imitenki vota tuir CNRT atunune belesimu osang veteranus no feri katuas. Kangi Cecilia Teun. Aldea me. Aldea Nitibe. Bairro Poasbot. Suku Usitaku. Posto Nitibe. Senyora Cecilia Teun afirma katak. Sidauk vota CNRT dengan atu vota CNRT hodinune belesimu osam veteranus bolsa de main bolsa de meritu no osang feri katuas. Mai veto ikus la realiza ba ami povuki. Ami hanesem povuki bosu didia khosirnia bosok ten. Senyora Cecilia Teun mos la satisfaz ho drama politika Partido CNRT iha Raiwa. Nebe ujalia falsu ho de promesas tunsai ba ami hanesan povukik. Ofeka pus CNRT nak pus CNRT hem sium veteranus. Pus ulal a veteranus aku sium fabe. O kamil on la loit pila o ana bol sumsa hay kam sium fabe. Nak ikan minam nekon. Pasay nuhun hem sium anak ten. Ausi au skol anak ten. Anak SSD Poasbot, SSO, SMP W5, SC intam su NTL dili. Nak anak nabi SMP sa ofan sium loit, anak nabi SDM ofan sium loit, anak hang koliam ofan sium loit. Hang pusum la loit ikatite fabe. Au sule kininim sa una asli au kopi fa bolsu. Kami time veteranos. Te agora? Ikatita. Senyora Cecilia Teun hatutan tanya preocupação com nova necessidade umalaran. Katak folin fos agora saya makas liliu iha baje. Osan mos agora araska tambah sirkulasaun menus liu iha railaran. Liu iha Oekusi Raiwa. Molok ni on la au on la mai suseli on la skol an hemi sus on la mesim sa thamai tim sa lola bo asam hit kaul ana hitum ni funim ni kaul ana akalo nai ki lola bo asam sel hom sium le loit ila hom mo son han hete ku kai no o ka ni lam nes aka fe di quartal amutimba I hai suseli on la skol an hemi sus mai ka mampo kalo ha nai no poi makan mak mis skol an hai loit kan te on li plan tempo mak skol ha an sai mis skol hai loit kan mui fa ko on fo uno uno fletelina na aluitin mo I la chain altina kale ala funang faukan hay luiti kami pen kami sus na anas ko anin eptam sa luit isme. Senyora Berta Taekmos afirma tang katak. Bain hira vota ba CNRT se fo beneficio ba itabot ne wan sira. Atunune sira belhetang osan husi governo. O estado bele fo escola sira. Mai veto ikus na realidade promete falso. Tambah Senyora Berta Taek naran lakon iha bolso meritu ho bolso damai. Mai ve harukati ona Senyora Berta Taek ho dihalo konta bankarya. Berta Taek. Oke nak muiti henail ko. Au tam on muiti nak luit. Nak humuskol ho anhi loh mupin luit. Ne utuin nakon in fekori kini. Ahuk besume, tet ne mubel, au bela mas ofa
mail kono ko an karena iya bana. Nak mobile. Ubel lo ila bolso habis uwe ko sulti. Ta mail kita. An sinuban. Nakon ay nan hompoy hom finalal se. Maluk Shira, atu heta informação nebe factuais no atuais, heta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambuta notificação, o comentário no fahetutan ba media social Sira Selu.